Acara ini disponsori oleh Pemirsa objek wisata Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, kedadosan Silitunggil Genah Sani Pacang Kerauhin, Delegasi KTT G20. Di sejeroning nabdapin pengerau inucap, paiketan saking desa sampun metaki-taki untuk nyuguhang tari kecak, sani pindah ke maskot objek wisata Uluwatu. Pendesa Desa Adat Pecatu Imade Sumerta Mausang, diosnya gayang sesolahan kecak, paiketan dari talar sampun mapidabdap antuk nyanggere, pengerau delegasi G20. Ngawit saking gayang infrastruktur etiketing, ngebawahin genah tulet miwasane lianan, terkecak boleh uratian saking panitia G20, santukan sesolahan inucap pinake maskot tering Uluwatu. Manut dane, nyanggre G20 puniki wenten standar operasional prosedur SOP panitia penyelenggara G20 sane patut kajangkepin. Duaning asa punika paiketan dane sampun siaga pisan tur mastikayang indek keteraptian para pengunjung. Raumangkin pariwisata Badung ngawit matangi. Puniki mawinang paiketan dane dahat nyanggre becek pemargi G20 pindah ke jalaran ngelimbakang pariwisata Badung. Samian angga keaptiang mangde mesikian tur sumaken antuk ngerakse kehanan majeng para wisatawan. Asapun diketalar ngedenin tingkat kunjungan wisatawan ke Uluwatu Kuningin saya nincap. Terima kata bulan ungkuran pengerau wisatawan wantah siu diri arahine naging rauh mangkin wilangan ipun nincap kantos 5 tali arahine. Perwarte Bali Pos Nguningayang.